me wuni say me person me keep Saudi we very secretly. Okay. Emma me yankasa. Okay. Sure. Because Abian Makoka E. No will be antiasi. Ghana for the anymore. Okay. Won't tiasi because me na me boom. Okay. Me ko kan ha na wan tiasi. Okay. Nti also me keep it to myself. Okay. Counselor. Sure. So nti no. We share clear say what 3 years in. E dey impact. And I said dey na abeka say e clear say wa me share na 3 years e dey aboa me nhia na obetimi ni abo san common kakra. Me pa try. First of all, me nya asumdwe. Okay, as in how? Asa ahoto. Ahoto as in how? Bema on say emema na nkasa pressure ne kuye mo. Okay. Na pressure de ba e ya adwendwene. Adwendwene. Eti say ukofa oba. Na se de bia odwendwene a. Wo solo dwi aso as bema. Okay. Okay. Ba me sia ono no de me hu se magina as bema. Okay. Sana me hu no. Ena nyankopon da roma. Me gina ha metie ha me ne wo kase. Wo ma bodu fefefe. Betwa me tikama. Glass massage. Wo ho fe dodo. So na ma bo mi chen ya ma be hwe me hwe abetena na cancer be ye yi. Okay. Na se nyankopon ahira me. Okay. Na ni nyina so na me yele so. Okay. Enenne. Amanse nyina so e dey enim me. Sisi. Nyamisha. E die na enam die so na moma mawawe no eye so simple and beautiful. Make us social media na so sa moko anamonko. Thank you. Nana our bia no entokwa wom. Okay. Our bia entokwa wom. Okay. But the tiene say yemfa odonko ankwa aware. De mimi nim no no yemfa odonko ankwa aware. So the odonko ankwa aware ahwa na wonsa kosifo. Okay. Ahwa na wakoma akobubu. First nim. Okay. By ukuma and on your experience no. Okay. So what is it? It's my first no wo de ahofe. Any wodo. Any koye. But see I was see yemfa wodo nko ani ahofe nko enkwa aware. Yes. Ne sen huntia. Ne sen huntia. Say wo de odo na wo de best friends aka ho like nipa na one ne ko no. Wo say your best friend motem ho ase. Mudi nkomo mudi agro. Hwe aware na na e ko no sa no. Minim bibre na fa no say I don't know if the omuni say like we a bema or you see your ba or say worry no ma worry trasa. Okay. And tisa first na na ye ne sa ba see party nya obi a one ne bo. Oni ne din koma mutimi di agro. Okay. And penifun bebre on especially mema ne bebre. Na yere entimi ne nin komo. Okay. Ontimi ne ni agro. Okay. Odi nso ba fansu ma me. Ode ba na ebia na yere kura atwa kakra obetia no. Umu ade. Ada masoma se fansu bra na wo yi sei ana also on say asantifo was ade na say strict be enye fine. Okay. O kan oba na hye emoa. Okay. Se machia oba menini di agro. Okay. Etidie bi fie ye nkontokwa mesi ntokwa wa ware mu ba mene no ye nkontokwa. Eti wo pese o kire yin se mon kontokwa da ana mo kon within seconds na mat solve it. Because ye pese ye hu how are mo ye money mani de menti ase ase odo na no odin agudie na no odin sa na ye de ye hu e wo media na so nti ye pese ye hu se eni je no se na ye hu abonten no sa na tie e wo da mu ana entokwa mo kon da na mo kon but seconds na ma solve ana Debbie o kan kun a okay on say a big word okay e kun say e kun e wa ware na se bia yemfa ne say ebia kasa misunderstanding but on say e to da na say si a counselor oba ne na bema no so bema no so ne na oba no so e to da be 3 days kra na obi ankasa no ho bibi sa na ye pese hu say e ya esi ana say sipen e o montem ana ye de ne say yemfa bufuo enkompa so ye de ya say ho no de boa me ni mi yenu sisi ya da so te ase no okay ye enjoy your marriage no yemfa bufuo enkoda okay say ne akua sesan sisi ya mi hu okay se me so me sesan sisi ya akua hu okay but na kane no ye fa ema ana say ye de obi ete ho a se nipa na sesan ye nhye da hunu obu also wa hunu ba no wa bonani ato mfa ho ene feelings ba me ne akua de no ente sa okay sisi ya akua sesan sisi ya menim se ne bufu sisi ya me hu okay nenim sesan tim me hu de ha no okay me so me sesan pe on so be hu okay. So within a short time, I must solve it. Problem. Simple. Me kai na no bi. Na emsani ku didwa. Na ebufu kakra ba no ono. Na emse opeso oto ade na mama nanto. Okay.
eti ye drive nyina no wa na moko enyo ntokwa wa ye din e wo wankona ba na me ne din komo ekua ba me hu so wa ye din ne da me se me hu se bibi nkoyi ti edru fie no ana okwa kitchen wa ye na dua na kwotena me hwebo na ono so de bia wo fie no sexy or dress sexy me yere de ogina jale a Mrs. Papa enyo kwa just na ya we so what ase ba no de mi ntwa ma kyerɛ mo oh what ase de wo so wo hye be gina wono what ase na gina wono mani age nti ene de wan hye sa di but wo gina ho simple nti na se de na me medwunu mutim na yampa na me ko ne nkyɛm se oyema mo so wadwa de ase man ka se ye na ana ikodi dwa ma yibibi a woni anya ho ehwo a wonso beka han kodwu ade na meto no wosima meto na de ya wosini meka no de ya word a wosi mani anya ho so fache me na menim eno anu ya so ye wi wow ye dia etina che se de wo kan de bibie ni ho no ma wo de sie wo yere why be me enkofo bebre be chatew wo ho so ofe wo ho akono kama che se handsome mankasa enkofo bebre chatew e wo DM kofo bebre efrew e wo phone so eti sa calls ni nyina sa messages ni nyina e ba ubiem kire wo yire wo ka kire wo yire bibia na epese hu se bibia na wotimi pemu se ne wo claim sa na se ne wo ka kire en se wo do wo yire no bibia ba isa no wotimi ka kire wo yire wo boy rama ne ho dana on se building trust no enya de ketwa okay ndi se opese oba do and also opese bema do you need to start building the trust eya na meti bibiri say phone dey personal use okay be bema and also use my phone also your ba use phone say me fa wo dey and also family dey meti sa dey na me ko ho ntokwa because me hu ne say ma ba ye ho number ko wo ne na kwetena nkwade ma ye ho number ko tie e wo say na dey we no ne dey a e wo so dey a iti me message bi ebe me phone so ibi o me dware me phone ti me bom text ti me ba obetimi afa ready onu aka betimi reply so wonti me reply be ka kwadwo asomesi ayi sei eti bibi e koso bia o me phone so bia de me yere enim ana on so de so me nim by code da ye yi so it that also because of nkra no so na be ya because in 24 days sometimes kwa hwe no ma ebia o mpese enkware be nti de wo kan de na chese wo so yere ne ma e koso woni phone so bia ana ne personal way bia no wo so ya we wow counselor enche bia me ba so mpacho ye nyina ye nim se na wo UK within a short time any ye say one movie ene wo yere akọ join no ene wo yere akotena e ba ne sei o ko ye nsoso wo ne kotena ye no experience no et say na me da se de tienie de ntia ma me decide say me kotena US no yes me share my wife na ono no ye we school for nursing our nurse na me so me truck driver e wo UK na ye check hwe sika miminya wo UK ho okay ne na ono so no ni nwa no mu nyina ye truck drivers na ne papa okay nti no adwuma no mu okay eti ye compare sika ye gi wo America any sika ye gi wo UK totally different nti na wo say minimum na me move ekoho so ntintin ma me e move kwanya sa de nka oba de okay be ma me share oba won mum na wo say me be waro afro busua ti wo na wo so oba me ho okay but on say sometimes wo hwe adwuma no na sika like mo ankasa mo movement na etu kwatena we nchen ana wo ne ko join ni bo mu no we no hu da ana wo no hu da dabi me no me ho wo yira busua fo we omo nyina wo US o ne ma me ne papa ne papa ne nwa no nyina o we nua no mo say omo do mo do so asa wakoye o yire wo yire ekunu no ese ohu bibia wo yire wo enuanom dodo se omo do so se de kakra no kra minim kra no omo bedu 7 as 8 kakra na minim no de minim se wa ne maame ene ne papa omo so tibom me pacha enti na ya ware ntintim no enti na tintim wo se me de me maame ne papa etibom onso maame ne papa etibom ene so ma ware ni gina Bekonaldo mo start mo TikTok career no before say we no yire be join ni abom no wo dey can start e na ono so no so start ni dia na say mo share ye no 3 years ni no na mo start mo TikTok career no dabi me di kan ye me de no so ye ne de ansa na ye shia okay abaye baako okay
me media na me wo media na so dada okay ba ono na Satan no wo form kakra na ni followers na nhyeda nya yi okay but say wa benya followers chen yes okay many age oh yeah sure oh yeah okay because obema bi o man na yere koso a na ene ya oh dabi wonya sa type of bema bi kura okay because se merinya menya okay and ono so ma me hu se me ye bema wo fie wow eno ne ade a e important o ma me okay me too o ma me hu se me ye king wow o di obuo bia se fata ene odo bia e de ma Mrs. Papa bi nyame nhyira wo pa bosome mutimi eyi sika sɛn e wo TikTok because matese yɛ se TikTok sika wo ho munya sika enu nti na time bia mo post videos matese yɛ se time bia wo post videos wo videos ni ade na em say man tikura wotimi yi be em say $100,000 no kure wo mu ene de sa na bi mu ka okay sa na mu ka but ade a wo bu say de na yɛ se de mi bu say say nana wodwuma wo yi wo je papa na no si ya mpacho wo bem pacho wadaroma mpacho I said the ubusa say na me busa say nana oduma wo yi bosume say na woje see o de ma see o pacho bia papa mi chia wo pa ai TikTok ne die nyame anim ne bosume tiko ai se wo ya de ya yitwa wo ka okay kitwa bi ensu ade obenya bi aye I say YouTube na okay ba me hu say TikTok no mo twa mo sen de aka nyina I don't know about YouTube and Instagram and they can Facebook ramate but me ni agron call bibre be TikTok to the TikTok in fact mama ye nije e wo TikTok ne so ye ni o me see US for ye na ye ni Asante for say krum for ye na Yabeland in fact mama me ni age just that as a me ra ho kakra bi oh kafra say e me ni je say mo Beland ya was say there be Nayas shows so any bedi kan ba I'm so excited na me unshaw pa unshaw no wife unshaw busunya ni nyina counselor am papa brem kakra na ye ntwa ye ho na afi enkoje nkrato mra okay mechiaw vacha mo speech am papa mechiaw so yes acha Bekonaldo yes I'll be watching them as well okay I should be twice be in fact am kakra me say on pe wasem oh sir yeah tama ye kasa ye no na bisa me bra kra ne bisa na counselor ben that so and I'm saying me papa doctor oh my god you sure pa yes I'm sure that could have been the one be ku hu no wife na I'm saying if we ni ti bi hwe bi kakra na dia bi hwe bu so me hu wo flyer and I'm so okay at least I've watched them before ade ba kwa wo kan ye hia me so many ne Odonkwa is not enough for the journey of marriage. Okay. And that has been the problem of many people. Sure. Tieshiana hu ofe. Na de yehu ye fa. Ye mema ye fa. Man is share na kakra wo husem na ye handsome guy a wo fa wo sa. Ba du wura wo dom wia na kesuban na ye kasa. Kwa ya me fa so am kora de. Okay. So you realize that people enter into this thing called marriage with love. But the expectation is broken. We say wamwa. I say the ambe kope ye no. And the na mepe. And the ambisusu senke be yo no. And you say na we call it unrealistic expectation. Unrealistic expectation. That is me wura ambisusu say me ma ntia me. Me ma na no mfom me. Wonko tokoto me. Won bu me. Wane me kasa kora nye de. Enti ye wura na me nya tia na say hey and I say jai at the phone I no say boy say na kawade ti anka banko. So number one, let's learn this lesson that love alone is not enough when it comes to marriage. Number two, you asked him about there is no perfect marriage on this earth, and there will never be one until the day Jesus will come, until the day we die. It be the words that I say, me what do we you know just say yan kasenti I honda ya no form ya honda yan prepare ebesi. Now so if we are too mature people and we understand where we are going to, we know how to solve our problems without bringing anybody on board. So these are the two lessons we should learn first. We will come back. Wow, Papa, I'm sure. Papa we go home. Just say from afar, ono akasa onim me do no me penasem as my father because okasa e ma ne to nipa komaso